Kani kadai kadu darshan Meghalaya bani pedang sung bahai pi baro syaktup kubor menteka janmiat syaban pai syki kubor ki berbenia ini pechwai kimat makongsan. Lekmen ke North Eastern Police Academy ya ke jumlah pendap jongkin ribu perangut ki batch training ke Basampusan. Pli perdau MLA ubah Delbert Nongrum ya ke projek banpen internet ya ke Lamoli Pelun Triangle hapo ke state PWD scheme. Mang ke sokar aspa merupakan kelur tingkan ke bentar ke projek Shnai ke Surok Mausen Rambat Ranikor. On plilat ke jungnya soy soskular ban kai peteng pedeng ke India bat ke New Zealand. San hajar ngut ki riu Tibet na India kin sayo ya ke visa. Bat pelim ke kenhun ya lekai kriket kentai ke India ke kenhun ke Sri Lanka ha ke T20 opener bet thong ya ke Shispa apu aron tang haki khatsau point sau over. Mentang ini paishwa chiki kubor na ke jela. Ka passing out parade jong ke batch ke ba sampusan ha ka jengsha hikai ya ka basic course trainees la pelong ha North Eastern Police Academy la Nepa hanek sngi ya ka ne ke parade lawan kmi daga Director General of Police jong Meghalaya ikong Ida Shisha Nongrang kidon baro nrup prangut ki bala pendap ya ka jengsha hikai ke bekentup ya sapu arngut ki Deputy Superintendents of Police probationers iwe cadet inspector but apusangut ki cadet sub inspectors but assistant sub inspectors. Na kini aphuengut kidai ki officer kantai ki ba mikmat na ki jela ha ka ba khatsangut kidai na Meghalaya, sangut na Manipur, apusaungut na Nagaland, shipongut na Tripura but khatsaungut na Sikkim. Kani ka batch ka balas dang ya ka training ha ka nriu tarik ukala lingkot ahaja apusan kila yo opriang ya ka jingsha hikai ki ba ki ba kentup ya ka police science, legal studies, drill, weapons training, disaster management but jungle camp operation. Kibayo jeng hikai kelayo pediang ru ika postgraduate diploma ha ke police administrations and investigation na Sadar Patel University of Police Jodhpur. Ikong nongrang bat ka Kavita Jalan kabadai ka director jong ke Nepa kila ai khuble ya ki officer bat ai shaki ya ke trophy bat ki medal na gebenta ke jingle bha jongki. Hagane ke program lawan benshim bentaru do UMLA bat umentri badai kami eknat art and culture ke jela uba sanbor shulai. What you have done in the last few months in Nepal is not necessarily what you will find in the field. The field situations changes and you have joined one of the most challenging professions in the country. You will be called upon to face challenges on multiple occasions, challenges that not only will be challenges to what you will be doing professionally, but also to what your principles will be. After 33 years in service of wearing this uniform, the uniform which you have so gladly donned today, I can only say that be prepared and be ready to face the challenges. MLA ke North Shillong uba Delbert Nongrum ula pli perdaya ke jing pen internet ya ke Lamoli Pelun Triangle ke projek ke bala temu ban pensting ya ke jing dheng kali ha Shilenter ke Surok. Ya ke ne ke projek on pentrekam hapo ke PWD scheme jong ke jela ke balong palat kendai lak tingka ya ke bala pediang da unong mikmat ke tang. Uba Nongrum ula penpau ya ke jing kemen halo ke jing lak pendep ya ke tei ke jing pen internet hashwa jong ke Christmas kat ba unong mikmat jong ke dorba shnong uba bahalang khong wer ulak kermen bakane kan la ban penduna ya ke jing dheng kali kinong trei jong ke PWD ba kinong elam shnong ke le don lang hagatei ke program bila yo ban pli ya kani ke jing penitanan Lamoli Pelun Triangle olah community la slam ba ngadon ke jing kentu kum local mali kum responsible representative from le tang jong ke constituency le jong ke state hi baya ki passerby ki bayeng nakani ki jaka ringkat kinong song snong ken pen internet ken penne yani ki internet jongani ki jaka namar kadon kaktin jong play ko penne mau kasam ko ar saw ka khot iwi
when we keep our locality clean, green, and clean, green, and beautiful, we honor God's creation. UMLA Karanikor uba Pius Marwen ula ai khublayu Menteri Langbak Kejela ukon rat ki sangma bat ya ke sokar MDAR na gebenta ke jingmang pisa bensenai ke surok kaba Lakmi Lenti Laslam kaban penyeso e ke Mausun Ram bat Karanikor constituency. Kene ke surok ke bejrong kumbasa punyo kilometer na do Plangwan Broy syadu sya khatpra on sashna ha ke jinglut ke balong aspa rupusan kelur tingka ya kaba labuk ban pendep hapo ki apusau benai. Ubak marwen ula ong bakani ke projek kan long ka jingkerku na ke benta kinong shnong jong baro artli constituency bat na ke benta ke jelahi baro kewei. Mila mat ya kecing kecing sniu jong kesurok kajing angnut jong kipepa ta ki pautli kisnem banyono kesurok kabahe kasurok kabapakah bat na kale meduni Nakre chunga kuju basun yisham shong klikti nijuut syaka sokar penailam yang kasurok kababha na kanta jong katong kathain khantam habidei bakani surok nadu no mausun ram chedu charanikor bat hakli kapor nakap daga mesim kaba snow komen benpentip syapi kipepa jong karanikor konsusi betul mausun ram konsusi bah nakalian kasorkar hakini gi kendiat sngi ki baladap kaladap sanction but lakhot tendaru ya kenika surok intermediate lane kabadai 10 kilometer ben UMLA ke mau kerwat uba Renekton El Tongkhar ula pentip bagi sokar MDAR keladap banmang na gebenta ke jingshna ya ka synthetic athletic track sandwich system ha madan sakwang ke badon ha Southwest KHASI district. Kini ke projek ke balakmi lenti laslam kan pen urlong ya ka jing angnut jong kinong elek kai ke tan. Uba Tongkhar ula ai khuble ye kinong shnong na ke benta ka jing trilang ke jongki da ke boong ba ke sakwang ke la sakhiru ya ka roi ke par da ka jingyo ya ke bha banshna ITI bat BIET. Katkum ka State Sports Council yakini ki light league track ontai hapo ka jinglut ka basyong dor sapusau kulur tingka ha Meghalaya kata ha sakwang ha paham CM Ribhoi bat ha Bakmarau South Garu Hills. Isu tenar ru ban perkenmau bangidang syuyok sanction ru yakini ka synthetic athletic track ha ka bangin yok pentreno yakini ka madan ha sakwang ka balak di daki tresnong daki samalong pun husnam remtang ila poe kijing yo ban kan mai kren besar lese in lak bron bu yo foundation stone bante kena kemadan isukwen banyi na kapor bagi dang up mentaru ya kena ka bayat ya ka bagi dang persang perkelam sa ka dayat ya ka bagi persang berdin ni kene bala dang yo sanction se kene ke song sakwang sisa kana long ka jikir khu ya ki paj yo ka district baru koe ya persang berdin kapor bagi isukwen bante bagi song sakwang kebun ki jaka hak bakilak ban ai ya ke sorkar ban wanra ke wei den ke pat ke skim sorkar ke nasional ya ke Christmas Light Festival ke baju pelong man la usnam ha ke snong mula meliang lahap ban pensange no shwa man ta usnam na ke daw ke jing sniu palat ke surok urang ba snong uba apmon pachiang ula ong ba ke dor ba snong ke ba jubai tingka na ke benta ke ni ke tamasa na du usnam ahajar khat khandai klem ke jing rap nangnu ru Kalajiat man pensange shwa yakene ka jingle kemen hadu ba katnat PWD kan pen baha ya ki surok. Kani ka tamasa ka bakring ya bon kinong wan jungok kai perthei bat ka bakentiu ya ka nam jong ka snong ka hab ban pelut palat khat khandai lak tingka hakisnem beledam. Kinong shong snong kila pen pauru ya ka jing kermen bakin sala ban beteng biang ya kene ka jingle kemen haus nam ahajar aprun riu da ka baong ba mentau snem ka Christmas ka bajar-jar kan wanra ya ka jingle kemen ka bajai-jai. Kalau ke penjenjar ini ki kecenang ru lada media decoration namar da ka ada media decoration kalau pum hab ai de ko umnya ki tikiden jang kecenang hak jo ko poru wat ya kinong wan sport senang jang ru lada ki wan da ki jang ki betmai ni ki sopti ki bala phong stai
marsin po senang jongi himut ban wan hakata kedur ban long ke bukhul ini ban yok pik ni ban kai ban sandur tang ban amar ke jimpung pum musrok bela daki wan kum taru ke sok tiki kin sezebok la daki bit selam ceden se ina marsin hier ke riru ke juti ke kila pum pum nak ta kedong sini kene kereban tonta Ki nong yo jing mentoi ki la pedang i kerai jong ke sokar NDA ke balai lam da ke BJP ban penkala kerteng ya ke MGNREGA sya ke Viksit Bharat Garanti Ferozgar and Ajivika Mission lani Gramin Act ahaja apusan bat ban penkiu ya ki sengi trei na ke shispa sengi sya ke shispa apusan sengi shu ke kong Kristilin Nongrum bat uba muscular sun na ke snong kanton besar ke la ong bakani ke skim ke ai ya ke jing kershan ke bekongsan ha ke yo ke kot kamtam ban pen kup bor ki kan thai bat halo ka jing pen kieu ya ke sngi trei la yo i kum ka jing ken tiu ka ba crown na ka benta ki long yeng ki baduna ka yo ka kon ki jing skok khia ki dang yai beteng halo ka jing sieu ya ki bainong leng ba ki bang bat ki jing kieu ha ka ba pisa jong ka jala na ka 10% sha ka 20% u chairman ka VEC u Evanson Sankali u la ong ba ka ne ka sinjam ka long ka jing kerku ka ba crown la da pen trei kam hok ya ka Ngayon, jinyara ba sibol mitangani ko na ispasi mga masyusyang hayang hasan dan kamanjam ngayon jinyara sibol kanya kan lalong ba inhon takanya ban yo ban alam yukun yo yarap yukun kanika cepat kadai ke jumtoy ini yang itu ba syong ne popular besar ke kadang jumtoy chi buat nama pling yo kan pas ni kadai ke jumtoy kam tam lagi ni ki bom dan bom la balik pelali sini tai yo jumtoy yang kita cepat ni pas ni ni sultanat ru ba i kapan Herman juga habisi ilong iyo kan telon ikam jam ya saweru tepat i ba ni bahaya syamat ba kin ai la syu bandang yo kan telon ni kam ai Ashwa ban rakhe ya ke Christmas bat snem thamai ki nong shong shnong jong ki art potli ki shnong ki badon ha ke bernihat ki la pelong ya ke jing pen khoi shnong pat ba uba sostenis sotun ubalong umentri ketnat community and rural development bat MLA ke jirang ula long kum ukong san ha ke bawle don lang deputy commissioner uba Abilash Waranwal ki nong peniat shnong bat ki nong shong shnong ya ke ne ke sinjam la kershan da ka umling CNRD block bat ke Green Foundation Tech kabala lumlang i pat ba na keleng jong kathan ban kentiu ya ka jinge teli ha ka khut ke suba ka daw kapakong santam kakaba mangibaro ngidon kam ya ka jingkut ka kut ka suba kadai ka jingeda na ka bensa ka kot ka khia batunju na ka bensa ka mei marian ka jungi dehagni kupor isukmen habang yedon lang ringkat baki teams baro kani ka peni ya kata ka jingkit kli bade ka jingba kli jungi baro iwei ka iwei di nakaliang junga ngelayo ni keren badi deputy commissioner nang tabat i video nomor ba ngadon ya kata kejingkwa aban yadon mentalang kamtam nakamta kenika jingpun khoi ya kame mariang Wei unong kayus kum keba ubala sapu asnem gerta bala tip kerteng kum u shampung manggu ula du no ela ka jingi em hadian bawla sha thombor haki breu hajan ka khardop khajna hamau khanu kani ke jingja kala ja ha ka pomiet bat wat apreng ke jing persang ban pelait em yu henrei ula khlat no na ke jing men saujur ha ka lenti ban let sha hospital ki bahyeng kila ujor ejhar hading pasok police station bala ujor FIR ha Maulas Night outpost ya kamet la phano sha civil hospital nongpo ban le e ka autopsy shwa ban IT sha ki bahyeng asem ki bahyeng kila kentu ki bo pulet bakin kem bat penshitom ya ki bedon kti mentangin ya pai shagi khubor na kaleng ka than cha tei lam mi ngi
Menteri Rangba Kejala Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, ulasam ikishiti tungkam syakinong watkam hakatanat health and medical education hakanapara. Kani kalalong kabakongsan hakajing penklain ya kajing ai jing syakri hakitanat ai jing sumar bat hakajing puli medical hakajala. Ka jela Manipur Shen kan sawanra ya ka rotary parking system ka baningkong ha nagamapal ka bathmu ban penduna ya ka jing deheng kali bejur ha kanong ba syu-syu latmu ban buru ya ka jaka nakabenta ka smart parking hapo ka ima keitel ka ban kentiu ya ki jing trei ha ki jaka sor bat ban la ban penbej ya ki jing ha ka jing penyeng kali. Our target is 4 stations at 4 sites. The first site which is under construction is at Nagamapal near Kunjabi Lyric. The second site will be also on the Nagamapal site. It will be near Kasturi Bridge, on the southern side of Kasturi Bridge. The third one and the fourth one, the site is not yet finalized. In Imphal, in the city, within the city, getting an appropriate and suitable space is very limited, and we are constrained from, getting proper and adequate space for developing this mechanized rotary parking. Mentangin niya pai siya kubor na kalengkari. Kari India kalau rakhi ya kan National Mathematic Day mentaga sengi ban kan mau burom ya kan lingku sengi ka jong ustad jingkhen bapau nam u Srinivasa Rama Nujan. Hakani ka sengi la rakhi ru ya ka jingno senyang jong u ha ka jingkhen bat thmu ban penslori ki samla puli bat ki patba ban puli ya kan ka subject. Menteri Ketnat Kayi Peteng Upiyush Goyal ula pentip ba ka jungete haga Kayi Peteng ka balait luot apdeng kari India bat ka New Zealand kan ai ya ka visa bantrei sya kumbasan hajar ngut ki riu tebet na India ki bakentup ya ki nong hikai yoga ki nong shet jingshet ki nong trei ka ayush ki riu syampang ha ka IT bat ha ka puli puti ki nurse bat ki nong sumar ban syakri ha kari New Zealand. Kane ka jingete kan pliru ya ka shispa ka pratali kitnat na ka benta banyak trailang hakikam jungok kai perthai IT telekom bat ke karkhana audio visual. Kane ka jingete kan penklan syu ya ka jinget trailang ha ka jing sumar tenrai bat ka ayush kan penyar ya kilat ha ka kot ka khia bat ka jing sumar banyada na ka jingpang. 5,000 of our professionals who are yoga instructors, chefs, Ayush professionals, IT or educational teachers, nurses, caregivers will get professional visas for serving the New Zealand economy. Anya pai shiki kubor na kaleng ka perthai. Ka India bat ka New Zealand ke le soy ka soskular Kayi Peteng ke balait luot tang hadian kendai benai jong ke jinge kren penbet ke balong umau jam bakongsan hagarokom penyai ya ke kam Kayi Peteng ke India bat kari ke perthai. Kane ke jinge te soskular kan ailat klem da ken kajna ha ka jing shalan mar ki karkhana ke India sha New Zealand kat ba ka New Zealand pat kala kular ban bay $4 billion na ka benta khat santali kisnam. Kane ke jinge te apdeng ki ari ka bementa ka long $4.7 billion
kami lenti bahkan skill arsya haki sau lani sansnam ki ban sawan kene ka jing te kan kentie ke jing penmi mar bat jing sedang kam ha India haringkat ke jing start technology ki ban nari New Zealand ki ban plilat na ka benta ka jing seng ya ki kam bat ki karkhana ki berit layatu CEO ka PhD CCI u Dr. Ranjit Mehta. India New Zealand FTA, which is signed in record 9 months of negotiations, marks a new milestone in India's global trade strategy. This particular FTA offers zero duty exports for Indian MSMEs and industry to New Zealand. At the same time, New Zealand has also committed investment of $20 billion in next 15 years. Sungi layo iya ka jingdon jong kishipai ka US ha Puerto Rico rengkat kishipai lingsun bat ki lingsun yapom bat kumju ki jahat yapom jong kishipai duriau ha katei kathan aga basdang jong uniusnem ka US ka labu ru ya ki lingsun yapom ki F-35 ban pengklan biang ya ka ketem ha ki jaka bami ki jing yakhi ha Puerto Rico ka bapenpau ya ka jing penrung shipai ka bahe tam jong kari Amerika ha Caribbean ha ki post nem baladep kani ka sinjam ka penpau ya ka jing temu jong ka Washington ban penklan ya ka than bat ban wanra jing shingan ya ka Caribbean mentang nya pai shi khubor ya lekai Ka Eastern West KHASI District Mairang Arm Wrestling Association ne ka sngi ka lapelong ia ka Lempung 4th District Level Arm Wrestling Competition Tirot Singh Memorial Hall Pendang Umyong. Kani ka Lempung ka thmu ban kentie we ka jingi lekai arm wrestling ha pedang ki samla balayo ia ka jingi shim benta bashit rehem jong ki shenrang ki kenthei ba ki khna na ka leng jong ka district. Lapelong ia ka jingi kop ki kadan jong ki khna ki samla ba ki rangba ha ki jing khia bu pher Lasam ga khusnam pisa sha ki nongjob ha ki kadan ba pher kum ka jing penslur ya ki samla ki bedon sam. No movement, no movement. Go. Haga jingi lekai cricket ka kanhon ye lekai ki kanthei ki India ka lapram mi ka Sri Lanka the proud wicket haga jingi lekai play jong ka Limpung T20 International jong ka 5 match series ka balam khmat da ka weila not daga babe ikathong ka bashispa apu aron ki India ka la banjob tang ha ki khatsau point sau over ka Jemima Rodriguez ka baklem sha rem ka la ban kamai hadu nrup khandai ron na ki sau ball ka bapelong yaka ban yo ekanam player of the match ka Sri Lanka ka layo ban kamai shispa aphuwei bat hap nru wicket hakaba ka Vishmi Gunaratne ka la kamai lai khandai ron shu kinong lekai ki India ka Kranti God ka Deepti Sharma bat ka Enshri Charani ki layo penhap marsh wicket Tementa pat inya pej ya ka jinglong jingman ka sun meneng hakeleng ki benta jong ka jela. Hatura ka jing kriat kalong khat sau degree Celsius bat ka jing shit kalong apulai degree Celsius ka jing sngam ka hau menta ka sngi kalong ngrup san na ka shispa. Haba pai pat shnong ba shlong ka jing kriat kalong pra degree Celsius bat ka jing shit kalong khat pra degree Celsius Kajing sengam gau hau mentagasngi kalong sanpun riau naga shispa. Kat bah juai pat kajing kriat kalong kendai degree Celsius bat kajing shit kalong kat pra degree Celsius. Kajing sengam gau hau mentagasngi kalong sanpau naga shispa. Kasun beneng kan rang hatura shlong bat juai. Shuaban poi syek bekut jong ketuk kubor jeng mentagajan miet ini pek biang sak sisian yakini kimat bekongsan. Lekmen ka North Eastern Police Academy ya ka jing pendep jong kin rup prangot ya ka batch training ka basan-pusan.
Kli perda UMLA uba Adelbert Nongrum ya ke projek banpin internet ya ke laumali pelun triangle hapo ke state PWD scheme. Mangkasoka aspa rupusan kelur tingka na ke benta ke projek Shna ya ke surok Mausun Rambat Raniko. On pelilat ke jengi soy sos kular ban kai peteng ke India ber ke New Zealand san hajar ngut kiri tebet ne India kin seyo ya ke visa. Bat penliam ke kenhun ya lekai kriket kentai ke India ke kenhun ke Sri Lanka ha ke T20 opener bet thong ya ke Shispa Apu Aron tang haki khatsau point sau over. Terparlok kat tungla pois bekut jong tup kubor jingi mentaga janmiet ngin saya syamik plasai ke singi ha ke juk kupor kublai shibon ni ke por jong pibaro bat tiasuk.